ndwithambe koguo ndungithamba nacio ci mwiri koguo no nginya ukera Kenya nikio uramenderia tondu kiroto giaku no nginya mere tondu wa mbere ndirecio tukinya June no makoro hi makinyite ihinda ire ukorwo meno wa one candidate kungikoro hi no makoro makinyite ihinda riu candidate wao ri agire kwendia manifesto ya iyo joint hamwe riu koguo ndiroiga haria magakinya kwanirira candidate wao no magire kunya makoro mamikite ati mena sera common na nigetha candidate wao mamwendie na sera iria magakorwo nacio me hamwe koguo ndirecina magire uko mathondekete cietiare kuriricira muingi ri makinya kuririce ona candidate maririce mheshimiwa ule raria tugioka haya he mheshimiwa wa mai either ni akorwo mwena wa mung'ethaniro ndwikite maundu macio kana nduri na mubango wa gwika maundu macio kana akorwo hihi ndiwe ni moyo maundu maya wabara reke tuge atiriri andu atiage ni politically aya ni andu makoretwo politics ine na ndireciria ngamenya atiri gutiri kiama umuthi gitari na manifesto yakio na akorwo ni tugakorwo twina one joint venture igetagwo opposition iyo team ndigahota kwendia sera o cia kiama no nginya mukendia sera cia obisani ere mugeta kuvuguvugu yenu kana mukameta Kenya opposition ore mukameta no nginya mukorwo candidate wanyu ri na sera cia nyuri muroiga atia alright tondu mwako mwena candidate uyo akorwo al president candidate akeraga andu inyu mukeraga andu nikimurendia mutikimana te murendia one time no nginya mukorwo mukira andu turamwenderia giki na giki ithue haha nitu payslip itukumicokia no twamicokia ri tukarikaba giki nyumba ici tuiga ni tugacokeria kanjuri aikorwo no mwege tugacokeria andu ala ma contribute mbeca icio mbeca ciao ri ciko imaku getha tumacokerie mbia ciao koguo tutikamahe o mwihoko tukorwo twina kindu tu very sure ati giki ni gahoteka gwikika na giki ni tukahota gwikika na ndina problem taruni ugo gacagwo igaga ati manyumba maya ni magire wacokerio kanju tondu kanju ni organizations na organization ni ya gutho ni ya kuonjorithia koguo kanju ni agire ku nyumba ciao cia rent tondu rugitura andu othe meno hoti wa kugura nyumba mundu akorona yake koguo manyumba maya maingiri kanju ni agire ukona mo makerentwo toti andu othe meno hoti wa wigatia wa kugura koguo gwakorwo ati nyumba icio hindi yo gikorwo ni gacoka gwa kanju ni munyaka no no wigo kwa kanju ni gakorwo ni kia contribute alright mheshimiwa mai rĩngĩ wĩna kaũndũ ũngĩenda gũgĩcokia no gĩcokagia rĩ nĩ cia tatha icio ũguo nginyagia hau tũkinyĩte nĩ tũbatiĩ gũkorwo tũkĩmenya who is the face of opposition niĩ ndĩrenda tũkorwo tũkĩmenya who are the faces not who is the face, who are the faces. No, faces icikireho Like faces atiriri we urarugama, what are you providing? Uniki uratohe niki urendia ure mheshimiwa ku auga what are you selling? Nie ndire hando ndire Kenya hando ha gwitikira ati twina candidate umwe tondu ndirenda atiriri o mundu akirihingura kiama kiake ri ni ari na mukioneki na ideology re ekaga ati arugamagirira koguo tio muhaka oro ati makome hamwe but na magitwitwa makoro me hamwe ri no wega andu mamenye mwatwitwa ni uyu nigetha na kiaje gugika atia andu makiaje gupopularize nake na ningi ona kuruta manifesto tene no wega tondu riri igikosolewa no muthia mugeka atia mugeka corrections he nduriri atiriri andu aya ni maramenya maundu mau turauga njuge hena kindu gikoragwo kina disadvantage ya kindu gitagwo besha niki wena besha ri ni ukuriha mundu akwandikire manifesto ni ukuriha mundu agwikire constitution yake ama agwikire nomination rules ko hau uthiaga ugakora nduri na knowledge yakire oreka ndogo niki 3 days ago kandi last week turonire ati marwa mandiko ati our party leaders DCP ne Rigathi wa Gachagua kumaanisha mieri yothe ri arare who was in the party kumaanisha agekinya hau ndamenyete ni rules kana constitution ore yatwikire na maybe kuroka inegene handu ni herabidire mwandike ko gaiga disadvantage ona president ni akinya handu akona andu tamageire nganja akarugama akauga nie president wa Kenya nakeri ni marwa marandikirwo ti wero ugire ni marwa maracirculate gandikika ni mama uga ni deputy niwe party leader wao in short doga atiriri when you have money utendaga ku outsource critical
jobs iria wewe party leader wagire gukorwo gika gufuatirira constitution yanyu rauga atia, nomination rules yanyu cirauga atia, na ideology ciaku. Koguo ndakoro matiramenya tondu mena mbeca handu marihite mundu na mundu ucio ndarahota gwika atia kuma brief. Ningi ni ukurite ati president no amahure na manifesto yao, ona angienda kumikovia ni amikovia, no dangi execute uria mundu uyu wina kiono kikio angienda ku execute. Koguo ni tutige gutinde tukihitha muno ati ni idea ni kuiyo. Werehe idea yaku, Akenya majie kwirelate nayo na majie kuona uria urenda kumekira. Are you thinking kana ni ureciria hihi tondu ndaguthikiriria ndirona ta urenda ringi kurehe meciria mate maundu no mekwo in a very different way politically speaking, no ihinda riria rikoretwo kuo rinene ria utetiri maundu ni mekitwo in the same way. Kwa muhiano na ni turaiguire nginya Moses Kuria ringi akiaria miario teyo coalition cithondekagwo tukuhiriirie githurano-ini, no wenda guthikiriria ndaigwo kiuga atiriri ringi maundu mekwo haha gabere, agenda ciume tene, kumenywo tene ni atia ndokuna teyo te ngikorwo ikiwaka against opposition. Riu ritu haria turiri twi 62 years after, ni 62 years after after independence, 62 years after independence tukai ati ma challenges no retwera garago ignorance, disease, icio ciothe ciarwagwo ri tutire turakinyaniria. Ko tutingiuga ati tweke uria tutoire twikaga 62 years ati tene ugo twekaga ati riu nigetha tuthie na mbere. Ngauga ni hindi ya new thinking. Angikorwo this has not been working, tutigerie njere enge basi nigetha tuhote tondu turarongoreria the next 60 cituri tugakorwo twiko na the next 60 irabatara new thinking, new innovation, even in policy innovation. Kinya policy tukeheria atiriri ukirora bill nyingi cioka bunge nyonaga haria hena baki muno ni ati eno organization eco-leadwo ni board of management co-create rado employment. Then ogoka atiriri angikorwo 48% ya mbeca iria turagania oro riu itiratuigana ri, the more we are creating at opportunities in government, then goko jari tugaga unemployment. So new thinking hatire na gaja, we need new thinking. Ati bata kuga ati tu no nekuoyo neko embrace, that is the question. Nekegwire Akenya ri tondu magaga options. Ado wongioka awe ni ukona they have Akenya ni mena hakiri, mena meciria, they have the thinking capacity. Ni ona korwo ti umuthe kana rucio, no journey ya new thinking ni agire gukorwo ikiambiriria nigetha hindi ngigakinya megatiri enyewe journey ino ni tuthiete no tutingitura haria turi tugitigagira ku introduce new thinking. So in your new thinking model, agikona ndimite oguo andu aria maniriire kurugama iturwa cia president ni ta 12 nginyagia thaa ici aria tuwe na aria ringi agenia maraga au do you feel like gatagati-ini ka andu aria othe including President William Ruto nake no candidate wa 2027 hena mundu urauga ati onoko ndugukimugweta ri tuuge ati riu twina gatagati-ini gacio ri hena mundu uria riu Kenyans magirelate nake in terms of the new kind of thinking? Hatiri Akenya mararelate na past experience na dogo niki ungithikiriria othe ri matwiraga tene twathi university ni twaheagwo boom university are free makariganirwo the current situation umuthi turi andu othe ni mathiaga university ndingikorwo free. Ko the new thinking should be university enore nigetha na lecturers matige go strike tungifandi atia university na ni undu ngwira mwishimwa dame watuka governor Nairobi ucoki tunie thomeire public school Nairobi Kilimani primary baba ni arihaga fithi no horo yo tweri ati nigukaga basari riu ri haria investment ya muciari na githomo ri ikoragwo iha koguo tukauga ati wewe hau ta governor of Nairobi thukuru ciaku cia Nairobi uka make sure ati unuraki besa matiroka ati aciari gutinika handu magwetereire we matumire bia cia capitation kire ku contribute na muciari agageka ati aga top up kugo gatiri do you think ntigutwira ati tene ati ni twaheagwo boom is not possible because of the numbers, the population area twinayo hindi turerwo ri maybe Kenya was 8 million, now we are 55 million. So new thinking ne gwiciria 55 million eno ri magukuria atia kiria economy itu andu agutu gituririkania boom iria mwaheagwo na ciathire cikurukire. Mheshimiwa hari na mirengo ingi rakionekana tere yumirio guo sometimes andu makonekana me mung'ethaniro ringi mario hau gatagati-ini na reke tugwete hena gikundi giki gia Kenya moja na hena mundu ta Mheshimiwa David Maraga former Chief Justice ni akiyumiritie na akanira nginya kiama kiria akarugama nakio thiini wa mathabu ma mung'ethaniro ri nimekagira mathabu andu aya me haha gatagati-ini
na mamekagira mathabu mahana ati nä kä å ria kä ega kä u ngå njiri na itanamba gå cokera kä å ria kä u nyambe hutie hanini hau Justin arä kä rä ria njuge atä rä rä gå tirä kä ndå kä ega ta andå gå korwo mena ideology tondå å rabinga thirikari no nä failure ciayo koguo no nginya å rehe counter å kä re andå atä rä rä gä kä SHA nä yarema ä no gä kä nä kä o kä honia githomo giki kia funding model ne yarema nire meta William kihonia ni giki thina wa housing ni uyu kihonia ni giki so that at least ukihurana na bara cia andu aria metagwo incumbent wina njuguma cia gwathia cia kumarumia na amuingi naguo ukiyukie agenda ya kiria uroka ku replace nakio koguo ngenda kuga gutiri kindu kia bata ta kioneki kiu na kina bata nigetha tokyo mura criticize inyu aja anyu niki ni ate mugeka better gukiro areka what is your solution to that githi hari timu no toiga ni hari timu ngiyumiritie gatagati-ini kuna Kenya moja kwina Domego toa Maraga juga Kenya iyo kitie kindu gitawo democracy na democracy ni kuga reke andu moimire kiharo urekereria andu gitawo freedom to choose andu methurire ohoro wa gundu kunyitana me opposition me team ni kwenda kwao matirazimitwo ni katiba marasimicite no ni Political Parties Act ni tikiritie uiguano tocio wa ciama na kiria moiguithania mu register kwa Political Parties Registrar kiu moiguithaniria na nikio kuona taru Azimio uiguithanio wao wari ati no muhaka thutha wa githurano ihinda rigano na rihituke nigetha hote kuma na monada muyo yari kwa mundu guto registrar inside koguo mibango ndigiririo negativa no hatire kandu ka katiba yugite ati ni kugiritio mundu guthie wiki koguo kire gikakaga ri yu kire urona ati uria mungegana ni muguteri ni kuma password wagire kuma password nigetha mukoro mwena mugithie njira imwe no ndungimwira na githuri na ndungimuhura mateke tondu erungurwa watho ndo nita watho koguo njuge Kenya moja it is their democratic right mundu gitagwo Maraga it is the democratic right kumera gucaria kura andu aya metagwo a Kenya ri no mena uge wao wa kwiyuria atiriri twarumirira aya ri ni megutukinyia nitukuringa rui ruru kana aya manyitanite me gikundi ne mena hoti tumateithie maturingie rui koguo reke tukatigira democracy yo to choose tutigire muingi wa Kenya competition yo no tutingiuga tataru tuge twaka ku demonize Maraga tukimwiraga atige gite kiu kana tuge ku demonize andu maratwa Kenya moja matige na gite kiu but politically you can persuade them on your way of course mheshimiwa ni turagiria ati uhoro wigie democracy no nginya uheo kanya no ningi angikorwo president William Ruto na timu yake ni marekira kwa muhiano Kalonzo mathabu ri niki kingigirie nywe mukorwo mwe nginya ta thaa ici uguo mukanjia kuona hena Kenya moja na andu aya ni mbeu njithi ni atongoria mahana ta mena influence ya mbeu njithi mumekire mathabu undu ati as early as it can be possible ni macoka mwena wanyu koguo hatire undu ringi urabangwo wigimaine na mutu wa mbere reke njuge Kenya moja ungimicũthĩrĩria ri line up yayo ri iyo ni split ya ODM iyo ni ODM split na ungirora ya ODM split ri urona mundu witagwo secretary general wa kiama kiu ethini wa Kenya moja witagwo Sifuna na ndare arauma kiama kia ODM wa karisaini koguo na ngoro ya Kenya moja kuguru guku ari othini wa ODM mundu ra ungiga witonyetie group-ini yo ri wa kado no wa mucoba kuma gitaru giki gia gatagati na njuge atiriri ni kire ngiuga ni ati pressure ya andu amata Kenya moja ni njega muno na ingimena mathina mbere na matindike na mbere biu matindikite makia ODM gia tukireria gatuguciria ni makona na uge wa gutuma Raila make decision either ngatuke atigana na mundu utagwo Ruto kana kema giake gia tukemeri nigetha jeshi no igitindike na fugufugu yayo na aketigwo no ndacuthiriria muno ona kuria ground yawe gakorweri matikaka kuikeni opposition mundu amaka weekend ne baba
tondu stronghold ciao ni cia baba. Alright, tuguthi ugo turekereirie mheshimiwa wa mai na uhoro ucio wigie gikundi giki kiha gatagati-ini ndiwe urona gibatie kuhandwa atia kana ateti a mung'ethaniro mabatie gugiciria na njira hana ati nie ngimarora ndirona marenda gwi put in the line of fire for 2032 andu aya othe mwisho o mundu agatengera ku defend position iri enayo na kwa ndike ndiroga atiriri maundu ma go push agenda kana ya new thinking irabatara mundu tani who has nothing to lose nie ndire na office ndire na musara wa thirikari kogo ndikoigwa ate he kindu ndira lose aya ngwecia mathabu mao ni ma 2032 haria ria gwakorwo na transition kana generational gap kogo ndigo ndiramona ukiuga hagakorwo na transition, are you in other words orageria kuga ni wetekirite ati president ni agathie ni akahota transition ni kuga atiriri onorio goka 2027 iri katiba ni ugite no tuguthie githurano kogo hario bado na transition ya rere ya gucenjia angega go perform ni gwa na transition exactly uria wegete-ini aga go perform ririkana tigona Gen Z marega kuoya kura oneo mara demandaga accountability mara demandaga delivery of service kogo transition nitumione tiga mundu atige kuona tinie no makanjikare giti miaka 10 aca mionage atiriri every 5 years no winukio andu mangi kogo tutige kuona it is a must tucoke to it is not a must delivery yaku we waikarira giti kiu na waria menjari mathie na mbere gwikira uria wigiti-ini pressure nigetha perform aga go perform ri agakieherera uria wenja akaingira akadeliver nigetha tucenjie uria Kenya monaga ati mwana siasa ingira hau ri ta mheshimiwa ndimwite mathiko ndimwite aheke wira wa mheshimiwa aithie bunge ni kuika atia ni oversight ni representation na legislation Akenya majie kuona uheshimiwa kana utongoria from different perspective. All right. Kogo hau gere kiria juge gutire mahitia ma United Opposition yabanga nyumba ya wega maririe muruta maraga mamu approach no mutigota kumu approach mutari hamwe ko no muhaka mwa muthoreke nyumba ya nyumba nyitane wega yatuika cemented no muhote kugucia ciangi na ne kumariria kia wega na andu ni maikara maiga njungwa magacira ona maretwo Kenya moja magikwiriria haria mwisho Raila akorwo ni agustiki kuria mukiro uria no mwarie nao mugakiringa royo ndu umwe no andu maikaraga thi magacira tondu politics is interest mukathikiria interest yao mukarwa kana no muhota kucia accommodate na kuma hau mugathonga ni ngwendete ndimuhe ndagika imwe niguo tuigue maoni manyu megemainie na uhoro uyu urakiumiririe weekend wa kana Raila Odinga ni kurwara arwarite but kana ni kurwara kana ti kurwara iyo tio ucio tiguo uhoro hihi uhoro ni kiria kiratuma ndwari ya Raila itwike ati no itwike politicized meciria maku mahana ati ni tondu siasa citu twacitumire ikoro move personality koro ODM ti Raila no thikwici tondu Raila niwe ODM no ODM ni Raila ni wira korwo ya very big issue korwo ni ona ni gukoragwo na mundu ungi another face of ODM ona tutingira notice dari ho tondu uri ungi ni angia step in die okay ndiamenya kuria athiete kana uria guthiete no ni gutuonia atiriri ona wewe mheshimiwa ni gukoragwo na ga protege mundu ungi hau ati ona utari ho kana uthiete kuhuruka maundu no marathie na mbere without you but do we have twena kiama kimwoguo kina structure te oragweta isi new thinking parties zakwira ni giorore miaka ukira miaka ya aria me siasa rida meshiba ndioga de fafa no the big brother miaka yao mesiria maore mario na utene ko the new thinking parties ni ukuona meshia tamau ati ni gukoro no uyu mundu na uyu atari ho kiama no kirathi na mbere na maundu no marathi na mbere all right mheshimiwa uhoro wa ko politicize ndwari ya former prime minister agekorwo ni murwaru wabere reke tuge Raila is a public figure na ona kugweta kurora gwake tondu ti kindu gia kuhithwo tondu murimu ni ukoraga anybody na gutire mundu tangirwara onao koguo gutire mundu tangiroka gukorwo murwaru koguo ndwagire ku politicize kurwara kwa Raila na gutigikuo tari undu munene muno tondu ona mundu ni athiaga na gagithie biu na gutire undu gugikwo mahinda ma mundu ma Kenya na no inuke kwa Jehova uri muthuri kana no uri mwanake at any age koguo tutikiuga ati andu matinde makimakio muno na magithumbuka muno makiuria kuria Raila ari aikorwo gutiri mundu wake ugite ati kwina ogwatire andu matige gutinda magespeculate yes all right na maleke Raila kuria ari ahuruke yes asante sana ne ngatho muno no tugugithie na mbere na gukienda
hihi gukimenya maundu uria maguthie meyumananitie megemainie na ndeto iyo no kwa nginyagia hau uguo tucokie ngatho kwi Mheshimiwa Justina Wamai ni undu wa gukorwo wi hamwe na ithuĩ guku thiini wa studio. Mheshimiwa James Gakuya kuma kuri Embakasi North, asante sana ni undu wa ndereti iria twagikorwo twinayo, no ndereti gugithie na mbere tondu maundu no maragithie na mbere makiyumiragia ringi na njira ngurani o uria maundu marambiriria riu ni hindi kirarirwo riu na gikiaragirwo urugari no nginya ukaingiha na ithuĩ no nginya tugatigirira ni twagita heshimiwa ta aya tugagiuka tugakiaragia. Riu tukwamba guikiria twamukire rugambi rwa rikiratha tugicokereria tukwaria ciĩgiĩ gĩthomo mehareria maigeranio ni macio ni maragithie na mbere na igeranio cia hakuhĩ kwambĩrĩria cia gĩbũrũri